Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nannya tomata malabikan ke hadir. Rilalan na iye waktu kasempatatae termasuk tu ang kamanangi pamasena akamasena pung Allah Ta'ala lori di. Termasuk tu idi aronewe iya ko as-sujumai nigi tahu maka tailo masempajak juma tapi nekia sabalullo masigi dio ijolo aga hikmana kuro riwaya iya naritu nigi tau dio napalo masigi majapu silolorang itu ebediona si bawa dosana. Nah, itu barakat na sojumai. Ya jiwat dijaji nang ya ronewe dio matoto. Napalo masih silolorang itu dosa ta toma labikan kehan. Jadi onro akka masih pamasena tu pung Allah Ta'ala lori di. Oko kebango ronewe. Namo ko makun raye. Konale Makedonia kengi dio na sabab barakah sojuma insyaallah. Silolorang itu dosa ta toma labikan kehadir. Narima kuana naro berarti aku meji pikiriki. Idito nga manije tolino cia salama aku cia ki salama. Bahkan makdei Ustaz Gus Baha makdei je goncin na suruga salama kang engkan je akatai engkan yakatan ni. Aga goncin na la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi ternyata ya lengi goncin na ipabocor risoale. Tapi ternyata ini rupa tahu sesa torimeto je lese. Torime motoki majiku padahal ibaca soni makna ihdinas siratal mustaqim pak jallo ka ngalalam madece malampu na je pungala Ta'ala torina jallo kan cuma terkadang nang inarum leseki yariga ragu ki persoalan hidup padahal yang memberikan segalanya baik umur, kesehatan, rezeki dan lain-lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akan pung Allah Ta'ala inna atoina kal kausar. Dia gaji mite papinya mapapi daliku. Jadi li suka nangi termasuk iwannya si puluh-puluh ngeta iwannya luar biasa. Cinampat mitudang iye pura masam pajam magharibi cinampat tatudang iye. Na jauh koto masam paja sunnah we kasisap burakaana. Biasa tinggal ingat toh? Engkau ko biasa masam paja sunnah sisap burakaana. Namo iya deto nangka. Iya na jadi to tuda cinampat taye. Ini termasuk bagian agasane bagian ibadah dan nia bagian amal jariata ini angket tudang apalagi majelis taklimnya al khairat yang mengadakan nuli masyarakat itu tuda cinampak lori madecengi. Termasuk tidak mangolia lolongat toki apalah. Termasuk angkai makia pala toki idi kue topa ia mangolia. Itu barakatnya itu kodece to mato melabikan kehada. Nah walaupun Allah Ta'ala lebih daripada kali lipatnya apa yang kita lakukan dari ko ibadah to mato melabikan kehadir. Ternyata bab persoalan rezeki itu ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ternyata persoalan ibadah.
Ternyata maka dia sumbang persoalan ibadah ya koyoli teh musti nalengi pungal tala papinya mapapi dale nasabak magi nasabak baraka deci to mato malabikang ki hadir. Narima kuana naro mamagi-magi asiruntu-runtu kata iye Rabbana ma halakta hasal batilan pasubakana kapakina asaban degaga sia-sia mamagi-magi nangke tu mancaji sabi madeceng Rilino lebih-lebih pamaturi asarimun rina pung Allah Ta'ala mati insya Allah. Nania salawat mapas salama lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi panuta lauri di mana rupa tawe terkhusus ini umat selengi. Narima kuan narung ia kodega gapak kadang upakuling ipemang ia kodega gapak kadang akamalakatta minimal namo salawat namo salawat minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yari gimeki terus Sayyidina beta terus Sayyidina idi manibah yang jelasnya salawat. Nasabak magai si diriwayat toma cule-cule mi lagi masalawat na terima pung Allah Ta'ala. Apalagi kuyat tunga-tunga mengimeman nih. Apalagi as-sujuma wani juma. Namo kapang termasuk te wani juma mo pa to. Pak de pernah bergantian. Loko satu tate 10 pi 2 matu. Ko secara waktu. Nasabak mage ulaika alaihim salawatu mir rabbih wa rahmah. Ite pamasena si pung Allah Ta'ala nigi tau masalawat majapu pamasema raja iya tu. Makri Nabi ta sallu alayya fa inna salatakum alayya sakatul lakum. Majapu iya tu tau masalawat yakin dan pasti cahaya naleki itu pung Allah Ta'ala. Apalagi di ayat lain innallaha ya ko tatia maka to bayate musti toring kaihe. Ya ko to rajimolo mak juma musti napla ni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Napuriyai itu masalah wae pung Allah Ta'ala. Bahkan namo malaikat nama rio to. Onro rio na malaikat okoro dalam penjelasan nilo duangi malaikat asalamakat tarigau angkate masalawa rito ripujin na pung Allah Ta'ala. Ite. Apalagi ko rito masalawa memang na musting kasapa. Itu telah isapa batuangan na pamasi okumo pitulino barakat ni itu salawat. Nasabak dito tu gato maperi. Dia gato maperi itu narikong kami salawat Tapi aja tu si bawang musalapahan. Maka dah kamu ki taruh nak je pele iya turu ko nak ba masigi ko nak ba boleh masalawat. Aja nolo galung aja lono darah aja nolo kantolo dito na jaji. Batongan na apapun yang kita lakukan sertailah salawat. Loki galungi mata na salawaki. Loki darata salawaki. Meki lo kantorota asalawaki. Idi makunreye meki mak batet talo man nasunanre. Pokoknya aja talupe salawat Insya Allah barakat salawat wak dijaji. Melunrak mak barakat itu tandre si bawa keluarga atau matau melebihkan kehadir. Apapun yang kita lakukan. Nah itu lo apa sate dah. Assalawaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah. Wadi jadi selamat mana itu. Agak sana. Papa sange. Insya Allah sampai salah. Barakan. Salawat itu matau melebihkan kehadir. Itu aja gunung Hud. Tempo na gempah. Nah tuduin nabita na sahe. Misamo gaya ya sena tenak ko. Betul nga na aga nabita. Jadi kongka aga minag tapas salawat ije. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah barakat salawat popule asalamat tarilino lebih perasarimun rino pung Allah Ta'ala nanya insyaallah na barakat kiki iye pung Allah Ta'ala apalagi dilan na masjid al-khairat insyaallah apalagi dibarengi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nanya toma-toma lebih kan hadir alhamdulillah yewania dia amanahkan oleh Lena Tomatota akaye insyaallah. Dan alhamdulillah kebetulan saya telepon teman saya, sahabat saya, Sarwan.
Maka dia kebetulan angka saya dia manaka, jadi alhamdulillah angka tu so tinggi matu, ini so tinggi tu. Jadi angka tu matu pakwe ki kota terakhir jadi pakanjaki stata. Nah, sini surah-surah nanya toma-toma lebihkan ke hari dan dia adalah menteri penerangan tasbih. Nah itu sarwan dengan teman-temannya betongan naga alena tu siarkan i tasbih alena nah. Buat dijaji insyaallah tama kitu televisi matu ku decau. Iya na sabab barakah nah kebetulan inangero degaga kegiatan ada ku kudetora kegiatan tolok ku akhirat. So lioli ni insyaallah. Ia menguli yang kata apalagi kau nasabarkan ibadah makia malatuki. Sini surah-surah nanya teman-teman lebihkan ke hadir. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan, termasuk masih terkait kurban. Nasabak baru-baru pura ki makarobah. Aga melo layala hikmana uppa karobae. Artinya secara umumnya yang pertama ia naritu semoga dengan Idul Kurban ini karobata sarekwa mengilanya manangi sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Nah sabab magai jadi intina ia naritu ia roidi salangi makukue artinya dalam artian luasnya ia roidi salangi makukue makada pura ni makaroba sebagian hikmah dari kurban sarekwa mengaya ki gaga na si julu-julu aja na ki gaga si kidang aja na ki gaga si siriatiang aja na ki gaga si salah-salang nasabak magai ia tu idi salange artinya secara umum ia tu idi salange si di moya katai dega galena ia tu tomelo salama lino akhirat dan ia melo yakatai la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nasabak ia tu idi salange mega ki ada Wahdah, ada Salafi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada tablik. Agak piro? Jadi pekwe na wading iye, aja na persoalan agak sana ya. Syariat, ini si julu-julu, si tanda-tanda, si kidak-kidang. Contoh aja, koto maripu sapi, maka je kume maripu sapi tahu ya. Kotor yang ke maka dapat kuye. Angka to maka mega to maca akhirnya lekit dang. Sabab mage turi melo mana ngi maca. Itu ni gari paripu seping. Pakai nasa pakai pura kidang. Dega aja haji. Jadi iya ini salah ngemaku ke walaupun perbedaan itu tetap ada, tapi jangan karena perbedaan kita bermusuhan. Kita salah menyalahkan. Nasabak mage si dimoje itu akatannya maseta Al-Quran dan hadis. Jadi secara pikiran sederhana maka selama tidak keluar dari becikna agama jokkani je selama sesuai Al-Quran dan hadis jokkani selama sesuai ijma para ulama aja na je tursi julu-julu aja na si kidak-kidang. Pada nih dena pa aja yaro kunu sibak kunu ia rokok kunu tawe alhamdulillah. Ia rokok dena kunu alhamdulillah. Ia mina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Detona mo sempajang magalato no mapangewang. Ia mituna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa ko pada Pak mana moki nasabab angka mana landasan na. Apalagi aja nak persoalan kunu dena kunu na saya dena kunu okro kunu kiri ndak tolok re angka tanah kosong koro bangun si basigi. Jadi tanyana persoalan persatuan perbedaan mani. Dengan aku apa? Dengan aku Tapi kamu ku kapot tadi tu gaga. Jadi aku nih Pak, iya na hikmana Idul Kurban sifat-sifat paham-paham kebinatangan dalam diri kita sarekom menyalagai supaya mari kita maju bersama-sama.
Muhammadiyah yuk bareng sama, NU yuk bareng sama, Salafi, Wahda, mari aja na terima kira. Salah ya roh. Apalagi kau cede-cede bidda sih. Salamanan itu. Apalagi insya Allah kau tutup malampe sungai aja. Dena pak ya mau tutup riputa. Mamauli ki meto me mamauli. Dena pa aja tu. Tori si agasane si Garut. Makre tu mamolu ebida ina me kamato pigawi. Ya to siya makna to mamaulu alhamdulillah dena maulu tawe alhamdulillah jadi memang ita masuruga agar aja koi di si aga silanggara ni kana melo misa ki suruga melori gitu mabo ko dena sadar itu dengan aku apa aja na musi seratia persoalan paham ini artinya secara luas na yolo ya aja na musi seratia apa iya na angka mashab na hambali ko alhamdulillah. Mashab cape iya na tumola. Apa magi pak? Termasuk kuno Iya ko Imam Maliki menurut pendapatnya Ustadz Abdul Samad itu Imam Malik dena kuno ko subui. Dena kuno ko subui toh. Tapi iya ko mau witiri kuno. Kuno tu Imam Malik ko mawitri. Tapi Imam Syafi'i ko mawitri dena kuno. Tapi ko subuh kuno. Jadi kaya salah, kaya cocok. Cocok mana? Termasuk ni pribadi Pak Bu. Ya pribadi ni pribadi ya. Upanna mawitri ka. Iya mi kokko tu masigi deo kuno tu kokko masigi Pak angka kama sima tu makda aga jeros tase tanya toga sa pahasalah biasa tu ya Pak Bu kopura nak masam pajang ba'da sesudah sholat isya 2 rakang taton nak masam pajang witri sirakang apa wingarala da iya guru na guru talmarhum Arifin guru DDI Benteleo pada saat itu maka de onro penting itu witri ina tu patutu na anu masalah sarekwam mengi mututu ina mo sirakami. Jadi usalli sunnata witri rakaatan. Nasawa agay baca kro di samping niya kang imalapa doang ang iya tu baca aga. Al sana qul wallahu itu al ikhlas al falak annas jadi ko malupait baca ko me ko matinro ang kanya ko witri itu barakana. Nasangi guru tayo tumo-tumo malabikang ki hadir. Jadi itu aku mawitri ka nania iko ya mawitri ka kuno ka tu tania barra malapyo kuno ya ko makreken robo lalanda sana Imam Malik ya curita Imam Malik na sabat de cemo ya po ka pangidi okwe ya bito kuno ko ramalang itu pun malam ke-15 toh dan seterusnya ya ko pura nero de na kuno eta coba toy itu na salah tapi katur itu be milo doang assalamakan itu aga je sana kuno ini na baca salamakan decing sini surah-surah nan niat tomato malabikan kiar jadi lisu kanange maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan lewat Idul Kurban nasabak magi aja na musi julu aja na musi kidang nasabak magi na cawe-cawe kita we cewek iya demi tu nanu non Islam ya Pak magi Pak angkaya toleransi masa ini memang kanja hubungan tak antara Islam dengan non Islam ini toleransi harus makanya apa hubungannya antara Islam dengan non Islam maka jadi nabi tan dalengi contoh apalagi ini selengi pada selang Pak itu ko YouTube itu rimelumi berdebat tahu nangka desa na nabita makade namo makade cocok koy kawat ding mani aja na mulayani ammak kono palai ko persoalan syariah ya na bahasa teh Pak madari ko man ay made bawa nga lisu ki matu makada magan itu salah saya ini kah itu tapi yang mau melo ya leta we di samping untuk menambah pengetahuan pemahamannya ya ini ko makrele semelo mi bardaba paling itu. Sini surah-surah nania toma-toma malabikan ke hadir. Jadi ini hikmah yang pertama. Yang kedua,
Idul Kurban itu di dalamnya adalah rezeki. Rezeki. Nasaba yaitu komelo makaroba tawe angka perjuangan dan pengorbanan yaitu an-nahar. Tapi ko pendapatnya Ustadz Adi Hidayat, nahara artinya itu mendekat, lebih mendekat. Jadi tania persoal sapin nama lopo, bembe nama lopo, tania persoala bulu-bulunna darana, tapi tapak mulori pungala ta'ala. Tapi nekia di samping karena tapari pungala ta'ala, risesena angkai maka, ya kawat dingi mau tuju sapi lopo. Nasaba mage mega to apalana, mega bulu-bulunna. Denak kada pungala ta'ala. Si dimisapi makarobang. Tapi nanilai pungala ta'ala siaga bulu-bulun nero sapinge. Reke ni. Nadana yule reke gitu. Tandrut na lampe na tandrut na nilai manang itu. Jadi kong kamaka ay kumaka deh. Misalnya kong ka 5 juta si dito umpama. Kangi di kapang okwe 3 juta to. Yase. Talu kapa juta setengah nalar yase. Ya kong kau 5 juta yang kay maka iya na rumah maga sana makaroba. Risese ng kay maka apalagi kong kamaka wat di tatuju si di tau idi sa keluarga dena marigada. Di samping idi keluarga ta. Tetap pumana sabak nabita di samping untuk alena keluargana dan nia umakna. Ite nabita puran itu nakaroba nabita. Risese na tau de na mampu maku tarime po. Tapi nekia aja to si dero tatang. Maka dai puran niya ko aja to si. Nasaba onro pantine tala akroba risese na to mampu maka na bita aksane aja mutama ri masigi ekwe di okwe. Aja mutama masigi. Onro pantin risese na tau mampu Tapi je ko me pikiri ki maka da tau mampu mana ni je kapan? Dito mi ana melo. Jadi katoto to sogi pak dia na mampu. Betongan na sogi sa, tapi dia na mampu makaroba. Berarti kurang ya sogi renah. Nasabade na mampu makaroba. Ini pendapat pribadi nih. Sini surah-surah nanya tomo-tomo lebih ke hadir. Nania ia telah dale pak. Yang penting niaki pada meja tu ko me kilo Mekah. Apa ya dito pa jelo nang ko opole koro dito pa tapi nekia memang okoro pangoli angka satu mega dina tapi dena yoli tapi angka to tau deje dasa dia tapi karena nia magi na tapa dena sa nang kamo lutui lo tanah maraja itero baraka jadi ia tu makarobae ia tu makarobae samanna mi melo ia tu pa magi pangolito ia tu pa angka sa tau mega dina tapi dena mi makaroba tapi angka to de pak baluk bangku mi pak galung patenda mi makaroba aja itu barakan itu jadi aja makada walaupun memang kata pendapat na guru ta makada deto yetu nawat ding apa biasa to yetu yasan ni PNS tahu tapi nekia macipi-cipi status nami PNS tapi macipi-cipi iya ko macipi-cipi iya ko di makarobe ko alengi dia na marigambawang supaya makade meto kaya masa iya ro agaga mo jero na balu magi na tapang makarobe ero ya kong katausogi ne di makaroba ya madari to rampay ya kong katausogi de nakaroba ne di makaroba bawangi supaya aga mengerti na sa masa iya tau ang kakak dewa magi ro detoroga anun na magi na nagasan taniape bagian sedekah hadiah kedamong ka hadiah mo alahi ya itu na niya iya tu tala dale pak iya na je madari pagabiling-piling idi oko ni madari kitab hidup ini biasa ki karena mi tahu degaga daleta toh kita hidup ini biasa ki mi tahu karena degaga daleta akhirnya aga
Akhirnya secara kasar nah bahasa kasar nah maka suasu ni agi jamah. Akhirnya onrotona madari halala halulu. Nambah manang. Padahal dero ni sangi pakisana Hajar dengan Ismail. Uko ni magi ukaitkan dengan rezeki. Itai pa jadi itu dale ajamu pada itu dale nanae ajamu pikiri kila dai. Nasabak maga na batina Hajar malolisu saparang iwe Ismail. Kapitu dari Marwa ke Bukit Safa. Kapitu ya tona tu nasabari na lakukan haji makukwe supaya ada yang namanya istiqamah. Ite gere malolisi Hajar. Weh, pusai Hajar diji kake. Madak ke Ismail diji kake. Tapi kuasana pun Allah Ta'ala. Angke yawana tu yawana amputuna Ismail wae. Akhirnya makan Ismail Samsung. Akhirnya muncul air Samsung. Jadi biasa ki aja muherangi pak. Jadi biasa ki tu lawat talo timur. Padahal angka WJP yawana yang idale. Maka na Hajar malolisu Safa Marwa Safa Marwa. Tapi magi angke dale yawana amputuna Ismail na tudu menre dale. Masuk na aga jadi persoalan dale pak ajamu magabiling-piling. Ini. Akhirnya biasa kita di belo mancaji PDS. Tanyami toki karena pungal Ta'ala tapi karena mitomi dega yanre mitomi karena status akhirnya aga masogo. Nancaji PNS akhirnya aga disogo dan disogo masuk ranaka. Mapamula mu terima nagajimu itu ko masogo ko haran imo andre. Aja mo herakong katawe magaji iro buatan nanu ya tapi masalah nanae. Ingat ya deto na wak ditapa tapi deto gago ko to deto gago ko ko bikampo lingi ya po ko makanja mana tawe betongan na aga ya peringerang mi ya pering aja ji pak mugi ga iya ko DP gago ko rumah kede na mega muji jama-jaman iya termasuk saya pribadi pak iya wadi jaji iya ro cita-cita pak denang kau sana aga sana iya ro cita-citaku alha wadi jaji matandre tapi denang kau cita-citakan imagi nero poleka. Iya, termasuk pak saya pernah mendaftar tentara. Iya, saya pernah di Kostrad. Napalo sipur ditiru tanpa tes langsung pulang. Nasabak magi mepancik kak. Iya. Betongan aga neka nih. Pas saya tamat kali ya. Akhirnya alhamdulillah saya kurang lebih 9 tahun kurang lebih. Saya sosial, termasuk saya di SD 10 unggulan Pangkajene. Saya pernah mengajar SMA 47, SMA 2 sekarang. Detomi gadale. Tapi aga, pusaka gede, maraje lo na pungal Ta'ala. Alhamdulillah to syukur mo. Aga no pigo makuke pai. Dia ragu persoalan dale. Yawa-yawana cede ternak menu. Iya, yawa-yawana cende ternak menu, aga yawa-yawana ternak menu ternak perkutut. Iya, aja ti cawai. Pada jaji melisa-lisa me dope dah. Iya, aja teragu pak. Apalagi kau meki beli bangku pagere 1 kali tarik, lo moki boleh. Bete rapam permai, soli-soli gitu. Tapi ada harga, ada kualitas. Iya madari nih ditawe madari mimi masimpo nama kanja. Pada metu amakangi, komeki lo maka menre ni maku kuete. Toh? Nasabak magi, di samping ada global, permusuhan, di samping menre minyak menre itu. Sini surah-surah nanya tomat-tomat melebihkan kaya. Tapi li suka nangi, pak, maka persoalan dale, aja mu ina tuturi tomas sampai idina suratal mustaqim. Nania, ya kona masih pungal Allah Ta'ala, demi jetu to istiqamah. Ya madari tu pudatai maka dan namuji, de na mega amalamu. Iya ko mu pandan nunga moy. Iya mo aswan ni mugan rusukan insyaallah. Termasuk aga. Inna atoina apa? Inna atoina kal kausar. Pasalli li rabbika wannar inna syani'aka wal bata. Iya ko mulai baca ke seratu itu seso. Insyaallah. Apalagi ko mulai baca we kesisapu. Nah ya tona aja tahu ko pudangi maka kamalakang isisapu tapa maka wae. Padahal melo yali daleru. Padahal metangi tudan nama gosip. Nih baca dangi deh ya. Iya aja teragu pak. Termasuk itu mabicumu pak ya pak. Termasuk saya amalkan.
Nigi maka malakang itu ya patahu ya rasak. Allahu ya patahu ya rasak. Mabicu mo pa abing kalingi gurut teh. Allahu ya patahu ya rasak. Munriman itu nang kamanang. Ang katoto maka Allahu ya patahu ya rasak ursuk ni cocok matoy. Tapi iya ya mabicu mo pa iya ro. Allahu ya patahu ya rasak. Allahu ya patahu ya rasak. Iya komeka tutui o baca ni maka Allahumma rasukni ya arrasak. Maya puma pidale to mapidale ni ka mapidale kung Allah Ta'ala mapidale kan ya ini tapi berusaha di samping berusaha bekerja di samping akamalakan apalagi ko moto kisubuh moto kisubuh aga tabaca bu ko moto kisubuh atau bangun pagi lah aga tabaca minimal ia tujolo tabaca ko tapa moto kia termasuk tu makada pakanjaki ni peringat rata musti micawa kiye micawa biasa tu micawa ale-ale tapi ternyata stres aga tabaca makada assalamu alayka ya Rasulullah itu terbaca assalamu alayka ya Rasul katalumu assalamu alayka ya Rasulullah insyaallah tapa masagena maloge tu papena dita na pamakadati Allahu ya patahu ya rasak Allahumma rasukni ya arrasak sukru kapwang talikumo papenya mapapedale baca nih inna bismillahirrahmanirrahim inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abatar insyaallah yakun nalingi dale itu tawe uko tupung Allah Ta'ala insyaallah yakun kamasiriya tiki apa saniria dialah yang terputus dari rahmat Allah itu inna a'toinakal kausar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abatar yakun kamasiriya tiki pasaniria dialah yang terputus dari rahmat Allah toma-toma lebihkan kehadir apalagi ni Pak balu-balu ya ko marepat tu ni nakamalaka guruta maka dia kumetim Pak balu-balu mu baca izaja bismillahirrahmanirrahim izaja anasurullahi wal fat wa ra'aitan nasa yadahuluna fi dinillahi afwajan ya ko narapi afwaja pakoli-koli ni jo keseplosi di ini mani afwajan pasabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba bukan insyaallah nama sepung Allah Ta'ala ye apalagi kau puang degaga nania termasuk saya pribadi Pak ya ko pura ka masam pajak duha yari gina mo di wasam pajak duha terkada di wasam pajak duha aga wilau Pak aga wilau persoalan dale puang ite ya pribadi Pak cukup ya Allah cukup dan lebihkanlah aku dan limpahkanlah aku yang halal berberkah dan banyak halal berkah dan banyak hingga tak butuh yang haram lagi sedikit terus nah sebaya tu harangi cek demi ini mimi temega ini gare Pak Galung tapi tanya tu Pak Galung ya kuah dan gare Pak Galung maka di luar galuna tapi namong kapitawe namo pitawe melotona pancaji galung na pajam mesa akhirnya aga logikana nasa ni mega padahal magi cek demi makanya ni nange luan na egana nakurangi mi sebenarnya nasabak magi angkatannya hak nala gangkat na iero nasabari kurangi barakana kurato ni timbangan na iya to na tumadari cici balawe nasabak magi angkatannya hak nala de tika kie pai aja tak kada weh mega meluang oh jolo kamatanya hatakut tu talai jadi aja Pak Haji kan aja namakar ye pung Allah Ta'ala pura je na purangi pung Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib upanna maringera koloko ya ite maringera koloko ya umpigoi pasuraku persoalan hidupmu saya yang jamin saya berikan solusi nasa pung Allah Ta'ala jadi ada pitaragu ni gamalengi di singang pung Allah Ta'ala ni gamalengi papinyamang pung Allah Ta'ala na iko yanre tania hatta akhirnya ada mesa mi masesa jangan aku apa bu jadi Pak yatona sukuruki ni angkae asaraini angkae
sukuru kini angkai aja bu pikiri kini kagak ya to na angkai to syukur na we makadai Gus Baha sukuru lada ni itu sogi ni itu nasab Gus Baha sogi ni itu koya soe angka mo yanre nawat di matoki minum angka mato ya lapakan reang taro amo pat jemi tapi si depe nama anu to syukur to mole mo mi si depe na tapi si depe na coto oi alhamdulillah ada ini termasuk di oke hanya menyamangi atau ngeta ini pegawai negeri kupur ko materima lo manre coto lo manre baso itu apa dang itu iya iya angke aga pura masangki pura mana dupa darat naga lo manre coto lo manre baso hanya menyamangi je aga piko nakan nako tanah takanan apa manre daging nakan nano takanan apa manre coto ni kami matorat dimu ya kode na pe manre ro asidak kano si sambun nih sahabat tuh jadi narunangi hikmah idul kurban itu adalah aja mesti juluk-juluk yang kedua persoalan rezeki aja je muragu aja muragu pak persoalan rezeki yang terakhir ia dari itu sedekah ki nah sabah aga je memi bawa pak akuasari mondrina pungalatala ya na pak megala datau termasuk itu bagian dari kurban adalah sedekah magai megala datau pak wita pikiriki mobil Fortuner kega oto makanja yola okolino tapi sebagai atau tahu dena pikiriki makara angka moga obawa kendaraan matu riasari mondrina pungalatala tipa mega tahu berganti-ganti mobilnya tapi nekia dena pikiriki kendaraan nanola ina tu karoba tapi makanja apa mau pikiri kita di kendaraan mulino lebih pari asari mondrina pungalata lan sabake kiki melo paena ta sabun kendo ke melo pak kiki melo pak kiki melo bu hanya menunggu makanya wijatta tapas eko agasane talati masih dak wijatta termasuk ini pribadi walaupun yang namanya sedekah itu banyak nasabak magai kita mui pak kita mui bu ia umuruna Ismail si bawa Nabi Ibrahim kurang lebih 197 ya kalau tak salah kalau Nabi Ismail kurang lebih 139 udah tak salah ya agak hikmah nih ia tuh makarobai pak ini bagian sedekah ya itu tau masih dekai apalagi ku masih dekangi karoba kami ya bagian melampai umur itu ditemui kare to makrobai ditemui nania lancar-lancar matotu usahana keuangan na lancar-lancar matotu na sabak mage baraka na meto karobai ite je sapingi mage gana ya karoba bembe maga dena capu dengan aku dena capu pak dena capu makototu to makrobai tori pasegenangan kehidupan na karena dia bagian daripada sedekah makanya ya kong kasih sedekah kipa melampai umur melampai sungai itu pasti pakaroba itu iya termasuk na pasti sedekah nasabah magai nasabah angkan ini na termasuk ini ya baik ya ropura makaroba mamagi-magi nakaroba si pengang ya rode nakaroba mamagi-magi na niak makaroba niak memang ni makukue insyaallah naleki umur adi singa pungalatala tapi ustaz peko ni pole agan aku tak petu mati tak ko tau madece na sabama angkan ini adecemu maka demi makaroba jadi itu barakana ni akaroba itu bagian daripada sedekah tu matama lebih kang kihadir magi ya to masih dekain kekisana Nabi Ibrahim ya ro Nabi Ibrahim angke malaikat mau disamu malaikat mau pak disamu salikal mau bu biasa mau kisirun tuh disalale tiba si anggota angke malaikat mau ni tete Ibrahim akhirnya kan mak de inangi sahabat na Ibrahim akhirnya mak dape malaikat mau maka de Nabi Ibrahim malaikat mau maje mi tete ka nak kadatanya iko witetai nak kadani ka jepe mitetai
nasang iro sahabatmu, nasamagay iro, nasang baja matay, nasama ng kakay, iya katantuan na. Tapi ringkas riwaya, ringkas kisah, ganna kurang lebih 70 tahun si runtuy Nabi Ibrahim. Sawi sapu, magi nang kamaku ako nasa magabi mangi, nasa wasan umate, nasa ayam aku atu Ibrahim, nasa di, nang kapudanga makada iya rawan ni mati ko. Akhirnya agar ringkas riwayat si runtuy malikal mau si bawa Ibrahim, nasa Ibrahim itu gai ko sapu mo bali misah, makada magi, nakada mati ni rusahaba aku nang ke rumah di sini nama berhasil usahane, nasa cocok ni Ibrahim. Iya ro pada saat masukin nang lo bolamu, magi na tako ang kataw mapala. Gangka na aga masih dekai. Gangka na masuci ang kasitaw okor mapala nasidekai si. Iya na ro nasabari na ipalamperi umuru na sugat na ripungal latala na niya ba ipabarhasil to'y jama-jaman na. Nasa makor na sa iya. Nasa jadi. Nasa cocok ni Ibrahim. Iya tu ketentuan na pungal ta'ala, makadai si A mate 30 tahun, si B mate 40 tahun, si C mate 60 na tahun umpama, 20 na umpama 100. Dena titi pungal ta'ala, nako mamopi. Bansa na, oro si A mate 45 tahun. Tapi ganay 40 tahu kade na titipu ng Allah Ta'ala. Wadi jaji angka amalang ibadah na termasuk sidakana itambay ripu ng Allah Ta'ala. Jadi itu baraka na sidakai. Jadi dito na titipu ng Allah Ta'ala maka dapat 45 na komay. Maga je idi guru Papure rasaka mancaji guru. Engka nana bodoh, kasarakna bodoh. Dapat 5. Tapi angka yita. Tu nga saja manu. Tapi si Royano rajin. Yang mana aku suruh tak pemerintah. Ite. Dapat 5 nang kita sebagai guru alin niriak dapat pitu ite ro. Itu yari alin niriak dapat 6 minimal iro tambah cidi. Dia na celak. Angka yita atau matu amal bikan ke hadir itulah umpama kecilnya. Wadi sajaji angka ais agaje kutulo masikola maga. Tapi nekia makanja ampe-ampena makiada uko guru makiada ko sibana. Wadi sajaji dapat 5 atau lah dapat 6. Tapi ya ronange mama kutu je we maga je. Tapi ya si ronange makaje alin ni rapi itu. Itero baraka. Jadi angkat tu nilai-nilai wat dini tepung Allah Ta'ala tu mata malam bikin kehadir termasuk nih mana? Wat dijaji nasabari iya na nilai bagian daripada sedekah ini bagian dari sedekah ini pak. Dan ia perjuangan ini pasolli li rabbika wanhar. Apa ia tu telah EDC pak perjuangan termasuk ye. Wat dijaji angka jama-jama toko boleh tu. Tapi nekia tudah cinampak di samping bagian daripada sedekah mingkalinga ki ada apa sih ringerangan dewa ceramah apa macam mana nih naya Pak Marepa di Sapari dan sebagainya iya nasabari wat dijaji nang kapamasena pungal Allah Ta'ala nasabak bagian daripada sedekah dan nia tudah cinampak tayeto matawala bikan ke hadir itu sini surah-surah dan nia to matawala bikan ke hadir termasuk katutu kisana Nabi Musa. Biasa tingkalinga. Kisana Nabi Musa. Ang kataw pa melakda i sogi. Gangka na loko Nabi Musa. Makada Musa de ganawat ding. Milo doang nga ripung Allah Ta'ala. Makada. Ilo doang nga sa rekwam mangi o sogi to pada tawe nawat di ka masidak kawat di ka. Akhirnya aga. Ilo doang ngiri Nabi Musa. Ternyata aga. Mancaji bito sogi. Tapi catatan na. Menurut riwayat makanya si Taumi aleng asogirang. Ternyata yaleng ni asogirang agagamo na jama. Tori di samping masagene papenadin na jamay
istilahnya hubinna na jama, gangkana menre dalena, masih dekat nih. Masumbanyo ko alhera, umpama. Masih dekat nih ko hafal Al-Quran na niya ibadah sosialnya ako padana rupa tawe. Yawat di nabantui. Akhirnya agak menre dalena. Sisan nagan na isitaw pa, alena na herang. Nasawe, maje ng kamakwa, pinitatambay di di nakurangi. Naniya sitaw ni je, magi din alay pungalatali nasitaw mi jangka na nasa Nabi Musa. Lokwe Nabi Musa, Musa, pekpe na wadingi, pinitatamba mi je, berhasil mi, nasitaw mi na jangka ng pungalatala. Aga nasa pungalatala, maka de Musa, itu ataku puro tentu kasogi. Akhirnya maka de Musa puro natantukan no pungalatala. Sogi nasaba magi. Nasaba sidak kamu padamu rupa tahu, bantu padamu rupa tahu. Yan ornange pakapalae. Nasaba angka ko makamu penre umrah tahu termasuk itu bagian daripada sakairnya agan niloda ko tahu koro gangkan aga. Gangkan na iya nasabari naleko pungala ta'ala asogiran. Yale topi umur itera, yale topi adisinang. Jadi termasuk tidi namoje tu tatumpu miajewe, namoje tu tatumpu miajewe minimal aga sidak kata astagfirullah. Yari di kota umano tatumpu aja nama kada itu masih dak kaya. Betongan na aga alaki okoro cepo aga sanai okoro tapat tama sidak kata. Akada yana sidak kaku. Apa angka tu tatumpu miaje na sa cok na aga ye batu. Iko ada imiti batu. Itu padahal agak wadi jadi bagian daripada peringatan itu. Nasuruh ki pungalata la makde istighfar ko je. Jadi bagian sedekah astagfirullahaladzim itu. Sini surah-surah nan niat atau melebihkan ke hade. Jadi bagian dari kurban juga itu adalah sedekah. Sedekah iya na tu seperti gaya lang supaya agak angkai nasu-nasu agak sana purai nasu-nasu kato tu dalik na imangi ko tu kate baktuangan naga kate iya persoalannya ang kato jam yang kato dito alat tu nih nasaba alat tu nih nasaba puru-puru to na di pegawai benre kabami turwite tero ya iya nakapang ya kung kadadaku tak pasala tak dampang ya meraja. Jadi intinya nangi Pak Bue, mari kita menjaga persatuan antara sesama kita manusia. Ya kok secara sempitnya maka minimal kita bertetangga. Ya kok lebih dipersempit lagi minimal kita bersaudara aja gaga masa sesasa. Apalagi persoara waramparang. Aja gaga si julu-julu. Aja gaga si kidang-kidang. Persoala waramparang. Ya nih kurban. Yang kedua, ya dari itu sarekwa mengi. Persoalan dale aja mau tamagiga Pak Bu. Illo doa kiri pungalata mina Allahu ya fatahu ya rasa. Inna atoinakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang ketiga adalah sedekah. Baik sedekah pemikiran, sedekah tenaga maupun sedekah materi. Insyaallah angka kita barakah ki pungalata Allah mamagi-magi na pancaji ki pungalata Allah to bahagia na wadiki salama ikaluarga ta salama ki lino lebih periasari monrino pungala taala nasaba ayat terakhir penutup maka de pungala taala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar jagalah dirimu keluargamu dari api neraka. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.